Ia mua na a vele vi inga ma le whawhtai te maa le langi a wa fo le nei a wano Taua. Whai ana tātou whenua i lumo le nuu, a ele o tua le nuu. Ai a ve ia le nei a wano te momoli e le whawhtai, te whawhtai le au mai moa, mai e fo i o loo maua mai le nei a polo kalami o le silafia. Ia momoli le whawhtai le tau lango lango. Ia o tau e-maili, ia me se foi o tau komeni o lo komeni mai ai lunga o le YouTube. A special shout out to our a regular supporter from Sweden. Hello, Vai. Silafia, appreciate the comments that you put through. And ia manuia tele oi, ia onisi foi o foi o tangata o loa mai o mātou a inga e pe o le tina ia tiana whauolo, whawhtai tiana whauolo, mo lo support i le nei polo kalame, ia whapea foi tiana matoni i nei Sydney, ia whawhtai mo le tau langolango sua le nei ia tau whainga vai au a se manuia o le lautere o le tātou atunu. Ia Audrey, ia a me se foi ia Sina, ia Teresa, and all the group, Faleopolu, maisi lava o le maua, le tau Faasoa swani mai le Pokalami. Shout out to Skid Row Radio, yeah, for allowing us to use that platform to promote our program. So we'll see you next Saturday. Mātou, ia ine nei tai au, le songa ia whawhonga wha, ia o le au Faasoa swani le Kalesia, po si te akono, te akono foi le Kalesia St. Mary's, ia haftai mo le whawanoi no lo taimi e ai anu tātou talatala no ai lunga o le nei polo kalame i Mataupu foi o lo o iai le silafia ma le ao ina foi o lo tangata Faasoa ai whai ana maua e se Faasoa swani a pia foi le tia kono ia po le ao Faasoa swani foi le po lau whetalainga i atu pai ia te tu lo swafa ia le ale o le leo nea o au nei i tūlanga fo i po pa ia whaale a manu. Te manatu o ia pa ia lava nā mai le wau se i o le whawawau. Ia o le nei tūla, ia nā tua tu se avono ia te o lua, whae loa i fo lua tangata. Ia me se fo i ngā ruenga o lua tau tua i tonu o le nei atu no o si. Ia lau sunga whongawha. A mata mai oi. Ia whastai, a lora se fo manui e sunga kinaki. Ia po alo whainga la tai. Ia. Whastai mo lewa noa, whastai fo mo wala wino. Wao nei, a tai tonu si taimi o na sao no fo i leo tupa i lei. Ia, a wala fo isa na sao mo nei asu. Ia ai, sau sa tau tō ai lawa le sau, wa le si la fia le sunga ia ki. Ia tulo a kena pepe o tala noa wha auso wa ua le usunga tua kena. Ia ai, whaftai mo le awa noa e tūna mai, ia sa e palau mo mua tu, ia au le mo tino pe e mawhai o no o sau e whai se tala. Ia ai leo wa mawhai au na sau, o le ala fo i lea, o na ona i lawa fifia i le ni tu aso. Whātalo whātu fo i le mamalo malpa ia, o si o tātou atunu, o lo whāwhonga mai i le ni aso o, ma le masani. Ia, sei tau wha masani lai titi, sei wha ngā solo ia, ia le mātou wha moe nea fiafi. Ia ona tau maua leo se manatu. Ia ai whaftai tele mo le awanoa.
Ala sunga le tai tatu po kalame ne. Ia, ai le itu atu ia le whawhtai whonga wha. Ai le itu atu le wanoa i le sunga i a te pai. E awa ana sila fia e tātou au mai moa mai e fo ima malo le atunu. Ia, tau mawhainga foi. Ale nei alo Samoa o te manatu. Ia, o tele fo lona ia sao malona tau tua le ngata i nei Ausetalia. Ao Samoa, ia. E te tau lavanga na whai loa atu fo ia au nanga a le uso nei. Ia o le sunga ia tupai sa ao ina i le University of the South Pacific i Fiti. I le tausanga e tasi iwa lima. E o le tausanga e tasi iwa vale. Ia o ia fo isa vea ma ACEO, o le Assistant CEO of the Ministry of Finance i Samoa. I le tausanga e lua afe ma le tolu, se o le lua afe ma le sefulu ma le fitu. Ia o longa lue o ia, o longa lue i le disability industry tonu nei Ausetalia. Ma I would like to introduce to Pai. Welcome to Silafia. Ia, after i lau fionga le fonga le po kalame, ia, lau sunga lo whainga kenape. Ia po ken fo ia whaingo fia i le tatou so tanga, ia ma whana i tatou talanoanga i le nei vaenga le aso. Whaatalo whatu fo i le, pa ia maulunga le tatou atunu o Samoa i so o se tafa. Lo maua mai le nei a whaasala launga o le po kalame o le Silafia. Ia, whapito o ngā fo i se whaatalo whai tupu mata mali i, whale upolu o tō whinga, tūlatoa o ainga, ia whale tua matausi se i Faasoa na ia tātou whanau, ia umolo o aumau le fo i stete o New South Wales. Ia, whaatalo whaatu, ia, whaatalo whaatu whai lau sunga i le whonga le nei Paul Kalame. Ia, whapea whelo so atau le nei asa patipai o le sunga ia whonga wha. Ia, mālolo se fua manuia, mālolo fo le folau le nei vaenga o sa patipai o le tua. Ia mālo lawa. Ia te roa le o mai atusia vaenga o tau mālu mai il whalong. Ia le po kalame nei. Ia e pei o na lausila fia fo i le whalong longo mai. O le fo i le o le navatau lava le nei po kalame ia feso tai fo i le ia o nanga ia me se fo i o tele o tangata i o mai lungo le polo kalame i le o whaali i le poto ma le ata mai fo i o longaro lua i la tau. Ai pei o lua ia ma fo ia o le vaenga le o tama. Ia le o lua le o mua i malai le nei aso. Ia mo le tua i whaftai e a ngā tele le ia wai pei o foi o gestia whātoa au mai tele ai le i tū pāo tina ai langona lava le whanga i tio po kalame i le lotalia foi le whatala ulatu au a foi se langona ma se manatu au te manatu tele lava le tua whama maoma ma le whautanga o loto lo ina ia o lua e ma whai foi anu tātou Faasoa e mau ai le malamalama anga i whawhita au li foi ma Ia wala whesini mua foi lau sunga te pai, ko whetanainga foi a te pai tūlanga foi lea. E mwhai ona e whaamamlama le foi lea i lau o mai foi le nei atunu o Ausetalia, me se foi sio ainga foi i le aumau e tonu nei pe sa ni tūlanga foi ia sa whengai e pini whawhita auli, po ni tūlanga whapea nā sa whengai ma o lua. I le lua malama fo i le system i ngai, i tūlanga fo i lea i le immigration, i au le ngaruenga, i au le aonga siau whanau, ma me whapena. Wai langona i le whaingoafia i tūlanga as an immigrant coming from Samoa to a new home. I call this a second home. Ia, e mwhaiona e whamatala ina le waenga, ma le awalawa, ma le whala. Ia, paftai lau fionga le fonga le nei po kalame matango fia o le Silafia. Ia, a tauto e tō manatu o le lua afe se fulu valu le na matou o mai ai nei Ausetalia sini.
ia whaamautu ai fo e roninga ele i lewa tele. Wha le 5 tausanga. Ta lona aumau ai nei. Ia, mi whai ono whaapea o se move te le po se transition pito i mawa ele i le whangasolonga lava na mātou ainga. Samoa, e se fo ia tātou whainga i Samoa. Ia e se fo i nei atunu. So it was a really big transition mo i mātou i le move across mai. Te le fo inisio tangata whapea mai soli. Ua matutua li i le ungari i le o tue o e Ausetalia. Wa o le tele ana i tātou tangata. Ia e whai ale mule ni usila pa Ausetalia o tala vou fo ia le soifua fo ia. Ia pe o mātou e o maiua tau matua te isi. Ia ai o le anga. Ai pe o na tau avatu se whamatalanga. O le tātou Samoa, tātou māsani ia e se fo i le soifuanga ma le olanga i Samoa. Ia o mai fo i nei nea tunu. Ia e whai asina whaingata. Wa e pe o i nei e nota mea uma. O le tūlang whataitainga o le tōninga o le pili. Wa tātou i Samoa. Ia ar whataitainga a laku le vanga vele Samoa Water Authority po le suai. Kipi lau paipa. Si e whai ale wafe whealoa. Whai ana e talosanga i nai tama. E tu maina i aso na se tolu se tau sa ili se le ni o na. Totongele o le pili. Ia ona le tipia le paipa. Ia o le atunu. E ta tau wana e on top i au pili. Pea la o le sina vaenga fo le tau wha maasani o le sina vaenga te leo le matou mumai. Wai le mwhai ona e wha mole mole atu fo le wai le taria ina le parangi le wha mole mole. O le sila la wha taita inga o le si vaenga o le move nei. E tau orientate le mawhau whau fo le. I le melo le tongi pili. Wanga e le tarianga le se wha mole mole fo le e wha atino e le tongi ino le pili. I o le tasila na vaenga sa tau wha maasani fo i masui le mindset. I le tūlanga le wai a le sa maua fo a le on time te tongi o pili. I o wha le tonu fo i le me fo le le credit score. I wai le whai na me Samoa. E umal mātou tau sanga mōmua. Fo tō tai loa fo i. E i le me wha pēna. I au me fo le o le enquire mata. I lunga o le website. I a te wha tō tai loa muli fo o umale koe kiki rua tau sanga. O te mi uma e te aru e tilo mai enquire. I o waifa malhiti lunga o la credit score. E a fia le tūlanga. Le sina vaenga o le mātou fo i o mai. Ia sa tau ele i loa e seisi. Ai pei o le o tau sa ili loa nai vaenga fo le. Sa ili o lo ngā tūpe me wha pēna. Ia whatua i loa ai. O ile ai la ile leile nā whainga. Ia o mea nā whatatainga. Ile o se me whaino pēna sa whae tu sesi. Wa ile mele a wate tau whai avoid le mele. O mea na pick up fo le una ua o ka alu whaatino. O iai whaka o ka ilua e whela. O ile ai ile leile mele o le enquire fo ile le whaasolo atoa i lungo o websites fo i finance companies i maisi mau company fo i e o lo whaatap. Le whai o nga offer mai le finance fo ile le option e whaatino le nā vanga. Ia nā vanga sa mutua pongi sa i la. O le awa onga la. Anga ule alu mata solo whapena ma whato i loa e isu mai fo le credit report. Ia o te re mala mai fo. E isi me whapena i nei. Wai re ase sin whapena mai. So le tupai. Vai ta whai te te mea nā le. Ia le ala mo ta masalo le luo tau tausanga. Ia le whako ilo. Ia e a fia i le tūlanga nā. Ia o le si avaenga tele o le mato o mai nei. O le whawhetai whea neme o le internet. Sam whai ona whai na isu enga research i le area mato te fia no whai. So te le whai le si vaenga na sa tilo ai wai na maua ngai ngā luenga whai sa o whai nā te whai inisio company inisio whai tawa inga i nei. Ia o le mafuanga na o le o mai. Ia o le te le la le research whai le sa whai. Ai le i o mai i nei. Tūlanga o a o ngal whanau. Ia o le tūlanga o le me maua le whale. Pēla talata i se train station pele ai.
tu sala o disi na iva ngo tapenanga ole mu mai ia ole internet sa tilo ia iva nga uma ia e fai ele tapenanga ia ai le io mai ia le sifai ava nga tele ia ole o mai ma faatino ia mai lola ia le sa pol se o me sa fai ia ma au ina mai ele ma fa ile i au nanga o maua ia ma au langa me fai o nga access fo ile e ma wa so ani i si lava va ole soifua pio se tala tu le la usunga le fonga pokala of tai ia fonga fa e sa u fa po ponga ile tu langa ia wa te langona foi ia ta u fonta fola mai sa mo le vai taimi sa e transition mai o ile le atunu Olha, foi lá onde eu falo ngona i le taimi e taitu tusa le langona le o ia i tupa i taimi nei ma langona sa ia i foi o e na vai taimi. Ia vai taimi ngai le ingi internet ta. Le. First time fafsi. He te lo te le ale se singa ma tupa. Ia. Ia wa ui. Ia. Ele aria se fanga tapa o mena ia na vai taimi. Su fia lo se o sa wa te tatina. Malaysia ole me te fa toi isi ya wa no sawa yo no fo tato ai ele me no fo ele fa peno sa to sa ili se no te no fo e ole sa ele ancol me lo anti te sa no fo ya ma ono fo fuai o ai fua ia na tausa ili volele se ngalweba aya so ole mela le se mam tupa awa a to manatu ole mole le mo la o ino ma fo tant ia wa sa wa o samo ia sa ola o pe o tau ma sanile Ona le ele ainga. Au tu palma malona faltua. Te tonu te le al fafi tau lima me safia ngai malau. Ia ona le si esi o le environment. Au le me tau le o te whalongononga atu ia tu pai. Le leo le o ina. Ia ua mawhai ona i research. Ia malafu i sa le leila na ngā ruenga. Ia au mai fai lau matu o whai lai. Waita maiti. Ia le whai ngofia le transist. Ele se senga ma tupa atkena. So le no sawa ia o no fo ile wainga ia maulolo ngalwenga ia fa pena no fa masani lo la i tulanga o so fo ni tulu malo fa lo fa time fa si. Man. Ia mana ia mo mo tu pe esse fanga da esse o time. Le time ma taua foi ele to fai to pai le foi le ngā le technology ia le taua fonga le ngā le o o wai le se ngā le technology ai le mamla ma fai ngā le technology le va taua le o aftai mo ia foi mana tuna tunga ma le ia foi ma fo fango lo fai no Faasoa ile nei por kalam Fie fesini atuala i le vaenga le o le ala ua lua. Po a tonu ale ma fuanga wala yono lua fio mai i ni nei atunu Ausetalia. A tonu ale ma fuanga. Faftai mo fafsidi. Ia tonu o te rangona i tu sa fo iso ia vai nga fo ma fuanga fo e autova ma tatou tangata ni usila e fa pe fo i samo i Ausetalia nei e ol fia atina e o ainga i ati fo i atina e le tu o ngal fana ia se i fo sina swinga la titi se i o mai nei e o tatou mai aranga o mai fa fo fia sa i malo ia e o le sina tulanga ilona au te lenga ia o mafuai foi ia fio mai ia I guess ole se foi vaenga better opportunities mo le ngata mai o le tamama tina rai
ia al whanau fo I tūlanga tau I lea o oina. Pafta. Ia o le tūlanga la lea pe ona tā ua lea o oinga. E te oroi ei la nei polo kalame fo ia wa e sila fia e mawhai ei fo I lea ona Faasoa le malo Ausetalia ia o lua fo I le mea tau o le onga lo whanau ia me se fo o lua. O le winga lo whamatalanga. A whainga le po o maua o lua le whaingo fie fo I mea e te lumana o ai wa te le transition le mai Samoa I nei Ausetalia pe atu tūlanga fo I le o le tangata fo I le e se mana malama te le a e le malama le technology ma le malama fo I la a o le lua o mai fo I la nei atunu o le fo I le o le so inga le lumanai o le wata o le ia o ino lo whanau a mai se fo o lua for more opportunity fo I le o whaingo fie la ia o luanga adapt to the system le iei ma wo ke lua malama I le system ma iei ma le whaalunga. Yep. After mo le whaafsiri lau sunga ken. Ta matatu ia le tūlanga I le sector, le education sector. Ia wai tele ia vaenga se o le community tūlanga whapena. Ai pe o le tūlanga lea I le masalo pe o titi atau sanga atoa le rua fesulu walu anga ia atu rua fesulu iwa o kau adapt I le education system I nei. Me o fo si mawhana. E li whaingo fie fo I le ona o le tūlang fo I le ngangana e kiliva ai ia aonga I nei. So o le sia mai ta isa pe tau whaingo fie le transition for mal adapt. Ia e fo la si o tari le titi sa whaia sina whainga ta masalo le lusu whamasina o tau whamasani. Ona o pe o vasenga sa o ngai sa mo le tūlang fo le sa wha mo mai le curriculum. Ia sa lola ingei pe o tau whaintala titi. So it took him 2 years for le kau adapt. Whamasani le awala le kiriva fo le curriculum ma le a o nei Ausetalia. E pe fa no fai atu. O le tele alma o le me fo le self learning. E fa nga ia le internet. E su e ai fo le po a ia opportunities. O a fo ia la fu o maua mai to tono le education sector. Pe o le sia na va nga tele sa so ni ama u. Ona matere I lo po ai. O ye sili ai. E le se tino vo le pe o tana ia nga I te inquire I au nga se ma se me vo le e coordinating ia va nga se uma ia au nga mo tatu tangata. E nga tola tangata Samoa o tangata lau tele o Pasifika. Ia ai pela o le sia o penga tele le o le internet research ai ia vano SSM au nanga SS. Ia matau mo ese malam lama anga fo ile I me o lo available. Ia vano lo available. Ia ai le fa pe tasit vai aso e pe ona fai atu. Ia tau sanga lo tau sanga o tau navigate to tolu au nanga SS nei. I foto tau mau ai se I se malam lama anga I vaanga SS. Pe se tali atu lea lau sunga fonga le tato pokala. Haftai. Wa fonga fai so fa poponga I la e fo tūlanga. Le asa wi noa ia I fo I le wale ua ta ua le. E sunga ia tupai. O le ai fo I le o se body fo ngale a. Le body mau tu fo I le e o mai e ina I o tātou tangata. Me sia tangata o mai Samoa. O mai au sa o lo iei. Mau ai lo so swatu. First time, more facile. Te lo fo se facilita o le o. Pe tula mai lo so ne. Ia. No sa ne la sila fe to sa no sa. Ta si o va fa. Ia. Mai le na vai te mio te mini. O te loa ua lewa na tatau nei.
share body for ia sai ia bodies ele fono fa tua ia ma na si services al malo o telo tau ma fai ai lo wa experience le te fai tua ia pe le o tato ele lo ngau na ona mau popo le ma fa mau ni fa tinongo o ia va nga so soani mo tato tangata e o mai ia o te lo le whawhainga tāwhoi nā i nai o tātou tangata e o mai. Mona o te lo e leo. E o whunu whawhau tuasa e tātou. E o lātou e wheso tai malmalo i me umalawa mold community. Tū mona i tātou tangata. Ia o se whesili fwoi e mwhai ona i tali mai. Mo ma ua le i fie lofo. Ia wale o nā i le longa i lo wa experience ana o. Ia o te le loa ona mau popo le le. Ia whatinonga o le vāenga. Mo whaftai mo whafsila. Soan. Ia wape ia mau me o le consulate. Kaka fo ia o representing the Samoa. I'm just wondering, ole ala ko role e whanga le play. I tu tonu o toinga me whapea wa. O te roa, e tele tangata Samoa, they are in the same situation, or even worse, I si tu ia o lua ia wale, ia lua mala, ma nasa, sa patient, au lua perseverance, the way for how to adapt to the system, yeah. Ai taka ma fau lai nei tangata fo ia le o ia te le se mana lama ai le fi o mai no fo ia tu no nei po fe tonu lai o ia ia na se fisili e fi tu watu pe te pa ia na Faasoa mai le vai ia fai ken eu te langona le fa tato office fo le consula i sini e fa tato office le ampasa i le lo i Canberra e au te langona to te leo o tato tangata whate tainga o tangata citizen i New Zealand. Ia lono winga la ai longa e ise so tainga se wangau o tulang fo ile i tangata le citizen i Samoa. E mo la to Mataupu o immigration matters e mwhai ona so ani ia e tato officer i nei sinima le tato ampasa i lalo i Canberra. Ai peolo fai atu le tebi o ma vai. Tu sai sa iliata itai ai aunanga o te rei lo te mina e ise se fala putonga fo ele le mfai ona sulu fai ai ia tangata. E si ai lo ai ia aunanga ese ma opportunities. Pe fa access. Ia vanoa ia wau te langona. Le fo tau mai Taua i mai loa. Fio lolo le tele o aunanga ese mwhai ona whaonga e tātou tangata. E ai pewhela o au i tau tala fo ia i le ofifo ima i te tono le kalesia. E peo le si nāwa noa sa, mwhai ona establish ai e so ta inga ma connections. Mai si fo i tangata Samoa. Ia ese uma ia mea e whainga luenga ai. Ia mawhapena whai leo no ta o le si nāwa noa sa mwhai ona i loa ia isi au aunanga. O tangata i tono o le ekalesia whawhenga inga fo na vai tau sa mwhai so soani mai fo i whamatala mai nisi o awa noa e lai maua i tono le maloma o nanga ese ia o le mea fo i tau council le Blacktown Council ia o le sunga vea whongwhano ta malama mai fo pera o le winga lau tala o le Silea Avenue o le lotu ma iai so ta inga ia ma establish ai connections mai si fo ina yo tato tangata ia mo tai loa toi fo la yo isi au nanga lai lai mfai ona mau ia ana fa peta teno fo no fo le tua ia tate le mfai la no tai loa vai so ta tu le tangata ia ilana wo mfai fa pe mo ele sia friend le e fenga luenga i fia e mo so ani i le fo ia au nanga so o le sifala na va nga ya ta ma le o mai nei
pe o tonu fo o le lotu sa ma fai ona maua nisi o au langa i te tulanga le information we ale se information ia la tele no pe exist si au langa po le sila na va nga ta wo fo i lo o ia personal experience i le tau mai nei e o le kalesia po le lotu sa mo e mo fo i le sina so a tonu lo fo so ni uma but at least o mo fai ai ona in fai mo le si referral i le a ona male ona nga yon true tangata yo ia o le wata wale ia le kalesia wa o lo fo yo isi po tu malo si o le kalesia po tu malo si le ia wa fu ho lo tau tu e tonu le kalesia ma ia me se fo le nga luenga lo fenga ia i o to ai o le pe ala wata lia ni se vai ngol fisili le tau tu wat o le fisili tau wat o le ale tau o le lotu ia te o e malo ainga le ala o e tali mai ni se vai nga le pa e si se vai nga po si se fa poponga ia te o le ale tau o le lotu ia te o e lo tu puai voi sa mo malo mau tunu nei tunu na tau ia te o le lotu faftai ia atono tato uman tato wola mai tono tato ai ngai Samoa o le tasi leo vai nga tau o tato tupuai o le lotu tato matua o tato matua e tasi al fasino nga sa mai tato ia o le lotu ia tu sala a le ile lotu ia wo pe wo e se si vai nga tele e misi lo taulanga ia ma o mai e foi le inei pe ia e tai ele no tai e o pe se lotu Samoa ia wa ia male tausanga mo tausanga lua i nei wo i lo ai tele vave tele le soifuanga i nei ma o le na tele vave sa mata i tilo foi le tulanga foi le o tau ina mo watu o le tulanga le ngana Samoa ngana Samoa ia le tu maleanga ile saulanga foi le ai ono le fanafi e fa pe mai ale ise ngana wala ise nganu ale ise nganu wo polu if there is no language there will be no culture and if there is no culture there will be no identity le identity la le polo fasino manga le ngato o tato o Samoa ia al fasino manga fo ia ke riso pe la le e manga lua le vaanga le va ai foi le tulanga le e ma wo fa na le la tala no o yelo ia personal experience e mo tau sanga mo pe tau ngalo tau le fa Samoa o tau e promote tono mato inga e mato tu la fa no e tau numero fa mo le sa ne nanu ma sta mai titi e ta te fiu e fa ya tu kwa la wonga mo va este ona o le telefono le sita mile o tu ya onga e fa pena i fo ile fa o pele ngana ingilisi e pera wo tutilo sole e va veana tau ina mo watu le ngana le pe na moni ela i o le filosofia le ai ona fanafi ai la ia tiro tono le lotu le ngata o le to se tu masania le tu fa le nga ai fa pena fa le tu langa le ngana mala ngalu ta u te le va nga le wai fa ta ino tono mato a ngasa o ina le si va nga e tapu e ai le ngana Samoa e fa pe fa mal tu mala o mato le si le fie le sunga fonfa o mato po kala me le a ngasa e integrated tono ma tu lango le ngana fa Samoa ia male tu malanga no basic ole nganga ia wale mo watu le ia le ngana Samoa male tu male anga fanu e integrate fa pena i tono mato a ngasa e foi taimi o mato po kala me ala ngasa male autalavo e fai ma ko demonstration me o fai ngol fa te taingo le umu e o mai umala ia tama fo ele kalesia matutua lo ele le to fama le mal si le fiele ngano ia ona
fai mala i o le lato whaamatalanga ma demonstrate tamaiti. Mea o le whainga leo le umpu. Mata mai le teime ururu le o ngā umu se i pusa le umu o ngā se senga umu. Pela o le sina o va aifala iai. E se le fia tamaiti fo i e tilo ma participate i activities ia. Pela o sa uia mori mau. O le tautalawi le mātou e kalesia. La le taeani si e kalesia. Al mātou ia e kalesia. Pe e ser tā ua le vaenga lea. I le ngata i le tū whale anganga. Au le tūlanga leo le tapu e o le ngangana Samoa. Ia, ma le vaenga leo le awai o tamaiti te tonu o. O tūlanga i pokalame e tapu e foi le tū ma le anga. Pera le silana vaenga o te langona whapea mau te le awai tonu vaenga lea. I le kalesia. I o te langona whapea nei ua uwhainga tā foi i tamaiti ma le mawhana uona toi tau tala i le ngana. E moi nao mai me Samoa le le fa Samoa. Al mea na e ume whatau sa mo. O matantau i le i whaitauli na. Ia le ala o wangai me pia ma au wai pokala me ia le anga sama le youth. Ia le ala upto e whaatu mawina ia vaenga i o le ngangana ma le tū ma le anga whanu. Aftai. Nga whisiri atu i lau sunga ia a whonga wha. Wa oi fo i o le awafso swan ia. E masani fo i no whaalongo longo ia i isi aso te lotu atu ai le tōru. O e whaonga ina le bilingual. Le ngangana fo i le wha. A le ale mea ina e whaonga ina ia i le ngangana le pe afa le wha Peritania ma le whasamu. E ise mawhaanga ia le ina e whaonga ina ngana i e lua. Time fafsi. Ase o fo ia le mero lotu. Pero to Ausetalia tu le lotu. Io le lotu. Ya Mataupu fo ken. O le siname na le no sauni. No tau sola mai na mo tau mo fai tama tu ave malu. O te le mana o. Ale sola i mona, ale sola. Ale lotu. Ale lotu ai. Ya, o te fia te leo lotu na o tātou pe on sa no tu pa. Ya, o tātou tangata lo lotu. O ia. Lava o le mele o le lotu ai alu lotu whama popo me lotu. Mo lo whawhisili. O le bilingual. Ia ala lo whaonga e bilingual ia malama ina isi whanau fo ia le o tau manino leia ia le lato whasamo. Ia ele ngata mo whanau fo le o whanau laiti. Ala no whanau fo ia o teenager o lai. Me lana e whaonga. Ia wāra isi te mau su e simtaupu o rai whaisa o whai ngā rotu. Ia e sili a tōna o māmalama pia o whai tau le whaparangi walai. Tele upu whaparangi o whai no. Whamatalai le mele. Au tātou samu. E tele upu e tauna whaonga e. E whai le isi upu se tasi whaparangi ai pe tolo ni upu e tau whamatalai. A rana lu whaonga i le pailingo, ia whaingo whis. Ia ma whaingo whifo ia tea, o au le malama le avrenga o le whiau. Ia, e whapena ona, a vese whiau se. Ia pia whai o whamali ina lau. Le ai ele o o whakaponga. A sa Faasoa ia tu pa i tūlanga le o le whaonga ina le. Wai pe o le mafuanga pe o sa noa ia fo ia pufonga wha. E pei fo i leo o le message of the day, e fo i lea e lauia mai tau iai. E te tau ona sink in i tatou whanau, e pei la le tūlanga leo, o me fofan le whawhitau ni na le tupu ia mau, o le ma whanau e toa tasi ala ma fine, o i lawa fine e le leil whasamo. A o lisi umo vaenga, e maa mlama le whasamo, a i le mawhai ona tau tutala ai. E mamlama isi vaenga. A lau whesiri la, o le a whaonga la le me o le ngangana Samoa atoa,
ai ele o malama tamai ti le message al fe la sa fai tūlanga o la sa Faasoa mai tūlanga Paftai. Le e sa le o le e o fai ata wa uta pena sa u fai ngalot. Ele na alfa samo. Te taua ona ia se vaenga fo ile e ta pena ile ngangana fa Britania. Ta ke la ia e lo tanga matua. A o tamaiti tupulanga talavou ona isi e mix lava tamaiti isi e le leifa Samoa malama tautala isi e feololo e fela le si vaenga na ele malama tele ele mai fela ona tautala ele ngana Samoa ele mai fona malama ele titi se vaenga mai fona malama ele ngana Samoa o mafuanga tonu ala na e o fo i loto ale fai fea e pai linko la ono le tulanga tonu na ina ia address le si vaenga le audience mai sa ia fana ona le malama ile ngana fa Britania so me ala na i so se por kalamea e pai linko la vale ile tulang ina ia mfainga address ia ile si audience le ole otherwise ia lo vinga malama le si lima super sen il fea ia le si lima super sen ile malama pola tonu le ile fea ole aso ma fuanga la na ta wa ile vaenga na ile pai linko vai foi pe no ta ma ta wa sa ma tu po kala me le integrate il fa sa mo malanga no o mai fai to fa malama il fa Britania ia e alua male fa sa mo mio aftai aftai la man Faasoa ia alo wo mal tami foi le e tale longo ia o tala le longo le pe o episode ma vai atu e tala no ina ile mata o pule o le sawa ina tonu ainga me le te mana mi pe fai no Faasoa mai ile tūlanga lea wa statistically o nai o tātou tangata. Ia, we have the highest number of whanga leo domestic violence incident le ngata nei I tātou vai panua o Blacktown and Penrith. Ai whape fo I Samoa, no nei Samoa, no whai ngā luenga le leia le whala potonga leo I Samoa. Ai o tūlanga whape na ai o lawa na tātou tala noa. Ina la tāla le long. O la ofisini la ia oloa. Po le atonu ale lua malama maanga I le miele o le sawaina tonu ale ainga. Ma o se mta upu fo ile e te tauna tala noa ina tonu lotu. E mawhaiona lua Faasoa. I le lua ia malama e pe mawhaiona whaatala noa le tu ainga mta upu tonu e kāle sia ma lotu. I mean, ele o le taimi le whai e le lotu. A o le taimi fo I e Faasoa. E whaiona Faasoa mai e malama o tātou tangata I tūlanga le ina ia. Mau waise psoaswani na I o tātou tangata. Te amata mai a whongpa. Psoaswani atu lai. Tai, whātai tupai. Tai kona whawhasiri. Ara, o la mea leina tāna ulo. Te ara o le Mataupu. O le signal le e remind le paukalami. We have to talk about domestic violence. Yeah, awange I le misi se paukalami we talk about it. For nga I tamu whai e ona malama mo tangata. E le o le mea o le domestic violence. Ma mai e fo I manatu malangona. Awai e le fo I le me ta o le culture kako. O le mea o le whatala noa. A mai lo manatu. Watu lo manatu. Ia umai fo se tala noa. Wai ei se me le i tu. Ia lono wina o matoa wala o Mataupu le lalana o fisili. A o lo whawsili lotu. Io e ta tauan tala no I tono lotu. O wa le aunga na ma o le wha sili na o le tua. Au ne sa wa ina lo usua tangata I alo whatu le lotu au I pēla o I ati oe. Lono wina o le tali o lo fisili. Io e. Ta tauan tala no le lotu ma o le lotu fo I le te lele fisosane
e mawhai e o nā watu e o lo whengai ma le mta o le whawhita o le sawai. E le ngata mo e o lo whengai ma sawai nei tonu o ai. Rea a mo tangata lotu fo i la tau ia. Ina ia aua nei a whai nei le whawhita o le mana ia. Ia. O au ia, o te lofo. E whapea nā fo i tupai. A tau loa le sawai nei tonu ai, o ngōinga. O le whasiawa. Ia. O te rei lope o whainu whai atu o le whasia tamaiti. Ia a tonu o vāanga fo, nei la vei tonu o tātou taupulea. Ia. Aua, a mawhau au i teimi whanau tupai au. Ia pei o le sasa e mātua whanau, tu sola e au ai. Ia au te sauna e tunu, isi larva ai o tunu, nei man mena. Ia, tau atua maleanga wha maoni, ia. Au tupu ai lau whanau, sa masa nu whaia le mena lango le mena no ola maria. E au ai tamai, si au o fo isi tūranga ma isi teimi. Ia o wa foi fas. Ia ono nala yo so mai lola yo o lo tōrua. Ia wao ia sa whanau New Zealand o nala yo mo lo utingiranga ma le whasa o ino. Ia. Au o mai pe ua lo wa tari matua. Ia lo ua. Se furu lo tau sang. O le to fai lo me na fasi tamariti. Yo o mai te mile le to o ai lo le me lo fana. Wa le ulo. Le sililu tala no yerma. Ma fai sisi au wala lo le fasi. Ia. Au le fasi o lo tolu. Ele la. Ele yo o fata si yo le mai lo tolu. Ia ona foi o le mele o le alu lotu. Ele pui a mai ei o e mai. Me sa e le ai. Ia. Me foi sa e faia. O le au ngana lotu. Ia. Ato no la susani mai. Sunga to pai si vanga o le leo whawhita o li tūnga. Haftai mo lewa no. Ia, haftai. O le tautata e sautara no i tua a mata mai Samoa. O le o sainia tatou malo e lua ia conventions fo i e wha vau malo. A sainia e tatou malo le convention for on the rights of the child. O le si convention on the elimination of discrimination against women. O malanga ratify e Samoa ia mali e ngā whaavau malo i. O lu wingo lau tala. O no wingo whaata ua le malo Samoa ia tūlanga ia. Domestic violence. Ele vea umai lalo o aia inga o conventions ia whaavau malo. O no wingo ai fwela whaata ua ma le o prioritize fo ele malo ia vaenga ia. Ina ia moli fo i ai whawhita uli le wai le whapena o Samoa. O le mea so se atunu o le lalolangi e tupoli nei mea o le sawaina to le domestic violence. Ai peona e sau noa i pe o se matau pe tatau on tala noa ina tonu o le lotu. O te matua whai ate o se matau pe tatau on whatala noa ina. Ai pe ele tūlanga whai pe e sa fo le mahofonga fo i oisi. La uia i loa ma lo ia manatu. E te taun whaatala noa. E maua ia langona ma whawhita solutions. E ala i whaatala noa. E o tatou whaamatai fo i o se sisteme e whaavai lungo le soala o pule ma le tala noa. E mwhai la ona tupu le vaenga nai to tono le kālesia wa tonu fo le lotu. I e lo i fo i matai. So ala pule faltala noa ia matau fa pe mo i fo e lo se matau pe tauna fa sa tala noa ina ma o te lo fo bo ia fa ia tono e karesia o tala noa ina ia va ngai fa so ala pule o ani fo e fa fitau ia physical violence io le sia me come ata to me lo le pe fa le ango io le emotional abuse o che ruo culo che vai ka vai ane alfa fonga la tunu wa o le sina me ma tele ai tato Samoa ia o ka malo fo ma fa finge le o ka malo e le na ka malo tu sa foi ta mama tina era kuloa velo lo va ku ale fa fonga a Samoa o le emotional level emotional abuse o e matau tia
te le fai atu la wa o te la vea fo isi tai. Ia ai ta te toe nofo ma toe tō mana tu. So, pe ia mo kwa se ala ka mele na fai. Ona fo i o lo ta ia fo i o langa mai sa mo ma le si o manga sa o lai. Sa tatu ile a tono ele si so tatu ile i o ia ile na va. Ia le fa o tatu o fai fa na uma tatu ile ai ele tala fea ngai o ese fo ile tūlanga ma le vaitau e se o kasen fai fe au o aso i ese le sa waia mātou ila vea koe ma hawa o te ine ua matua foi fam tata no to lai mea ai o te ngia au a lava le i e te o sui i o lono winga e saule suinga ma le tau o tau foi on tatou fata ua ia vaenga e le se me le ia ne me foi o le sawai tele a sawai ngai ia wa pe o len sau no foi ia fonga fa wa longa ia foi ia o longa ia foi ia le na a faina ia ma la relationship la fa o le sasa ia I don't blame because ele fa punga foi le o mea ana ilo mai istanga te to sa monkeys see monkeys do le kind of concept langa foi le we ka le play minga foi ka ko ma ko o me foi nga va ai la ko la o upbringing le foi la we can only hope for nga le cycle la break ka ko fanga by au nga te le fatal tala no in ta fa pe wa e kele foi a mo me o fonga fa maunga ine ya mesa me o tamite pule le ola me o kulanga nga le affect I can make it because of the environments like o mai to tone it's a violent environment and me for them fa una voice la ko voice le la ke le statistics here o commit suicide or commit because they feel like they don't have a voice to say. Hey, sisi. Te we sa no tu langa le o le mau o le ava no. O te langa ta to mai las i mau tele ni ava no fa pena. Wa ta si tala ta mama tina. Au wa le to tali mai le ya moni el mele. Au te tali o ora me foi au ia na se manga. Ke le kali se kala lo ta mama tina ano te e foi male si me foi le follow mai tu na te sila esta usava me foi le ole e koe kali me lo ya mama ai o le sina vanga lo piki atu la so no ta go foi le mau le ava no foi le fa na u fa le o mai o la to la ngona ma vol mela na le kamto pola le la tari por la fine tala no mai ya mama te io na lo le tala no le stanga ono wale ese trust to tono wale e mau le va no le life ya tala no mai ya la tari por le fine e pe tai wale mau ma ria la so no tato generation ta wona break le cycle le ona tele no na afianga la afianga la le sa ile rate o le suicide i New South Wales pe o faisina sa tato tangata ta lo fai ia o nisi o vai o fafita o le contribute i le vai nga onga o le fafita aftai pe o mali ale tato e vanga le fia tato Faasoa fo ia te lona ngole ting ia te manatu fo ile o mai aso le lo ava noa ele mauta nei tātou te toi whai mai ia. O tātou soala o pule ia mta o pule lei ma mta o puta ua whape nei. Wha so ma whauwhanga hoi. Nga wau te ilo manatu fo ilo nei pōkalanga ia maua ai se whaolai nei se tangata. A le o le anganga ia whaolai nei se tamai tito i ni ma whauwhanga hoi ia. E whape e le o iai ni fisosuani. Te le fisosuani e tala noa iai. Langa whapea, ia ato e tu atu lewa noa pe e sisi me te rua hia tala noa muli ai, po whaare e fwese rua langona e rei whae o ina tu tātou pōkara. A tono lela mo motu a whae o tu si o tu ia tupa, e se mātala fwoi a e le whae uina. O le sau whapea o ie, le nau talo longo domestic vase,
Faisina umi stato talano ale pure la vala su esse taua nei me domestic violence io tato va mai tala sia ora suinga maria ia le ne fa fi tau le domestic violence o tato mo le mau la vala na afia ia ora no fo lava mana tua i tatalo ia e lo fenga mai po ati Al fa fatai foi mo ne au no fantato Faasoa ia le aumau foi ne au no tau fi la pe o feel comfortable nei e na o fai sina o tatalo o lo uso ya tu pai o le mena na lo so ma tu pai la ngau tangata e lava si le fia ma tangata foi sa no na o fa fonga ye o le me foi la na o fi ia o mama ia fai ma fa mala sia a te mo se ma no la a pena foi no talia le lo fa lalo ma lo nga fa stai pa na se upo tu il tato po kalame ia mania tere ne fiaf after mo la no ia na sa no atule sunga ya fong fa ole e paule anga ngol fi ma la ngol fa stai lo sunga ken ole ava no o mo fai foi ona a mana ia ma vala au ma foi o matangata e Faasoa tu foi a pe ona maria la so no ai se ola e se fe mai e nei tal no ia vi ia le ri ia le ri i pe a fai e ma o mai foi nei por kalame ia fa sauina se soifua pe tasi e vi ia le ri le na vai fa stai fo mo le platform le foto a o lo e se mata mo fio le platform e taken bon la tato tangata tangata Samoa ia mai se ona tangata Pasifika e mawaina mai le fatano ia wa ile pe Paulo se platform fa pe o le foto i lo ya uia o am fai ona fatala noa ma mo le va no fatala no va fa pe e ma issues ai e specific o tato tangata pe la le nganga fa sta ila suma ken ia mo le nei po kala matango fi ia pe no sa no fon fa ia to mo ve si ma va no se o ma fi tata ai mani ia tele le ia fi mani vo la sunga le fon le po kala me mal nei fa mo taua ia mani ia tele la fi tai malo ia nei sa o la unga to fai atu la ngai fenta bi no fai atu tai mo fan o lua o lua matai fo matai o ia le la falangi te pena lua au so swani o le te ru wa tu twist sta se fa makala ko ia ai ui le e mau wala no o lua ia pe le va solo na tolu te se mai la ko via to mai tato tala no pe a lua fina ngalo ia ma le a fa sta to la io ma sa cosa tu ia o que busia ia me era no te momolia tu ai fa ftai te o lua ia o lo fo uso ia te ia e la ngona lava le nganga whaftai ma le nganga fia fo le Orator mai o le whatala o latu. O te manatua au i o le ese awala le ria mai e whesoswani e i ono tangata ia. O lo Faasoa mai fo ia ua matua i tumu le uto. I le tō wha ma le whautanga fo i a te o lua uso matutua. Ia mea foi ia manu ia tele le lo fenga i foi ngā runga i tonu le kāresia. Ia me se foi tonu aina. Ia le tūla ia. Le a whaalalo te foi le nei au auna i le au whaafonga i se upo foi ua sala. Ia po se ngangana foi ua le tau i lau whaafonga ia. Tātou avea ia i nuu le aina. Ia avea le toka ia o Iesu e whaamangalo e le nei tangata. Ia manu ia tele fo fanga o le nei aso a mese le nei vai aso o na Iesu. Amen. Amen.